Lijep pozdrav dragi moji i dobrodošli u Arijevu kuhinju. Za one koji će novu godinu dočekati u toplini svog doma, jedna mala ideja za meze. Vrlo je fino sa sirom, slaninom, bademima, onako dobro dođe uz neko piće. Nadam se da će vam se svidjeti. Treba će nam 100 g badema koje ćemo isjeckati i propržiti na tavi. Znači na suhoj tavi pržimo ih dok ne porumene i počnu onako lijepo da mirišu. Onda ćemo ih izvaditi s tave, potpuno ohladiti, a u istoj tavi ispržit ćemo otprilike 4 šnite slanine. Pržit ćemo je sve dok ne postane potpuno hrskava. Ako ne koristite slaninu, možete uzeti suho meso ili suđuku, samo ih onda nemojte pržiti. Znači, gledajte da ispržite ovu slaninu da bude što hrskavija. Obično je ona dovoljno pržena kad se ovako na površini pojave ovi mjehurići kao bijela pjena. Izvadite je, stavite na kuhinski papir da se ocijedi masnoća, pa kad se ohladi sitno je isjeckajte. Treba će nam 200 g majoneze, 2 velike kašike vlasca ili mladog luka. Ako nemate ni jedno ni drugo, koristite sušeni vlasac. 250 g rendanog sira, ja sam koristila cheddar sir, pola naranđastog, pola žutog. Sve ovo fino izmiješajte, pa dodajte nasjeckanu slaninu i bademe, pa opet fino izmiješajte. Ako ne volite majonezu, možete da koristite krem sir. Gledajte da ovo fino izmiješate, da eto koliko toliko razbijete ove krupnije komade sira. Sad ćemo ovu smjesu, ako volite malo ljuto, dodajte i malo ljute crvene paprike. Ja volim pa uvijek malo dodam. Treba nam jedna flaša, ja vjerujte ne znam od čega je ova flaša, vjerovatno od neke mineralne vode. Našla sam je u kući, ima onako lijep oblik za jelkicu. Pošto moj muž voli dobru domaću rakiju, pa kad mu prijatelji donesu, on to sebi fino napiše na flaši iz koje godine i koji prijatelj mu je donio. Na ovoj piše Damir 2016. Znači osjetite gornji dio, obložite sa prozirnom folijom i smjesu istresite unutra. Malo ovako pritišćite sa kašikom da se to fino zbije. Ja sam malo ovu flašu ostavila i preveliku. Bilo bi bolje da je još skratite, lakše će vam poslije biti izvaditi iz nje ovu smjesu. Pripremit ćemo jedan tanjir i prevrnete jelkicu na tanjir, malo je poravnate, odvojite ovu prozirnu foliju. Ako treba možete je sad još malo poravnati sa nožem. Ako nije na sredini, slobodno je malo pomjerite, ona je onako poprilično čvrsta, može se pomjerati. Sad ćemo da je ukrasimo sa krem sirom. Znači 200 g krem sira samo ćemo malo kašikom izmutiti i sipati u vrećicu. Ako nemate vrećicu za ukrašavanje, možete je napraviti od papira za pečenje. Evo ja sam vam ovdje pokazala, znači treba će nam jedan komad papira za pečenje koji ćemo prvo izrezati na trokut, pa preklopiti ove krajeve. Evo gledala sam da vam pokažem kako to ide, da bi vam ova vrećica bila što čvršća. Možete vi nju pokušati zalijepiti sa selotejpom, ali pošto je papir poprilično masan, onda se selotejp odlijepi. Vrhove ćemo isjeći, znači napravit ćemo otvor u obliku špica sa obje strane. Tako kad poslije budemo istiskivali sir, pravit će nam kao mali listiće. Sad ću vam to pokazati ovako izbliza kako to izgleda. Malo je nezgodno iz ove pozicije
ali vidjet ćete kad budete radili sa jelkicom ide puno lakše. Tako ćemo je fino ukrasiti sa svih strana. I onda je možete ukrašavati sa crvenom paprikom, zelenom, vlascem, timjanom. Znači šta god da imate, koji god kontrast biljki, začina, povrća, isjeckajte na sitnije komadiće i fino ukrasite svoju jelkicu. Dragi moji, to bi bilo to. Ja se nadam da vam se jelkica svidjela. Ako jeste, podijelite je sa svojim prijateljima, pretplatite se na moj YouTube kanal. Nakon što se pretplatite, ako želite primati obavijesti o svim novim receptima Arijeve kuhinje, stisnite malo zvonce u donjem desnom uglu. Pišite mi na mojoj Facebook stranici Arijeva kuhinja ili ovdje u komentarima. Do sljedećih kuhanja ostanite mi zdravi i nasmijani. Puno vas pozdravljam!